conference ariko twagira ngo mutubwire nyirizina iki press conference yari gamije. Uyu munsi yari umuhango mwadusanze mu nama. Iriya nama yari yo kuduha raporo y'ibiganiro byakorewe mu Busuwisi ahitwa Montreux. Ibiganiro hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na leta n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo biganiro muzi neza ko byari bisanzwe bibera i Doha muri Qatar, ariko kubera impagarara ziririya n'intambara iriyo hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Israeli bahanganye n'igihugu cya Iran. Rero byateye umutekano muke n'impagarara muri ako karere kose, kandi niko Doha Qatar ibarizwa. Ubwo rero byabaye ngombwa ko byimurirwa mu Busuwisi, igihugu gitekanye, tuhurira mu mujyi wa Montreux. Ni kuvuga intumwa za leta ya Kinshasa n'izacu za FCM 23 mwazibonye hariya zari ziri kuduha raporo y'ibiganiro uko byagenze byose hariya mu Busuwisi. Mugereranyije ibiganiro by'ubushize byaberaga i Doha n'ibyabereye Montreux, umwuka wari wifashe gute hagati y'intumwa za AFCM 23 n'intumwa za Kinshasa? Urumva ibiganiro twebwe tubijyamo tubifite icyizere. Rero tugenda tuhagaze bwuma, tubijyamo tuhagaze bwuma, dufite mbese twateguye ibyacu. Ubu ngubu bari bazanye iyindi agenda, ni kuvuga bavuga ko tugomba gusimbuka ibintu twizeho tukajya ku bindi tutarigaho. Twarababwiye tuti ntabwo ari uko bigomba kugenda, tubanze dusuzume ibyo twashyizeho umukono niba byarashyizwe mu ngiro, niba byarashyizwe mu bikorwa, sibyo? Ubwo yari intuza protokole ya mbere ariyo kurekurwa kw'imfungwa, protokole ya kabiri ariyo ya Gahenge, yubahirizwa bya Gahenge. Turavuga rero tuti tubanze tubisuzume turebe imfungwa twebwe twarazirekuye uruhande rwacu, twabitangiye mbere umwaka ushize tubarekura. Hari abari bafungiwe hano mu birindiro bya MONUSCO bagera ku 1400, twarabarekuye, twabahaye CICR, baragenda barataha bageze iwabo. Hari abana bato batujuje imyaka twafataga bari mu gisirikare cyabo, abo nabo twarabatanze. Urumva n'ubu bushize hari abasirikare benshi twafatiye ku rugamba, urumva bahari dushaka gutanga, ariko muri abo ngabo batoranyijemo 166 gusa ngo nibo bashaka. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira igitondo gihere bakunze ba Inkubi Media ndetse na Inkubi Official TV. Ndabibutsa yuko twamaze kwimukira ku Isaha Media, tuba ariho duhurira kugira ngo mbagezeho amakuru arambuye yagizwe n'izi ngingo z'ingenzi. Ingingo ya mbere, ndaza kugaruka ku mujyi wa Goma nk'uko mwabonye Oscar Barinda atangiye yibaraguza biriya binyoma bye, aho wakwibaza ngo bari abasirikare bose avuga bacishijwe he ko nta numwe wigeze agaragazwa imbere y'itangazamakuru. Hafi aho ngaho nyiri kuri Oscar Barinda ndetse n'inyeshyamba za M23, reka mpite mbabwira yuko mu ijoro rya tariki ya 21 zishyira 22 muri Plaine de Rusizi ahazwi nka Rubirizi hanyuze ikamyo 3 zari zivuye i Kigali. Izo kamyo ndaza kubabwira bimwe mu bikoresho zari zitwaye. Inyuma y'izo kamyo kandi ngo hahise hakurikiraho indi modoka ya 4 yari itwaye abenjeniyeri bagera kuri 6 b'abazungu bari bagiye kwestara bimwe muri ibyo bikoresho. Nk'amakuru dufite imbere yacu bikavugwa yuko ibyo bikoresho byari byoherejwe kuri ya nkambi ya Momosho irimo irubakwa hafi ya Nyangezi nk'uko nagiye mbigaruka mu makuru yatambutse. Ibyo nkuru ndabigaruka mu buryo burambuye. Kiri kuri iyo nkuru ya M23 kandi umupaka wa Gisenyi Goma n'umupaka wa Cyangugu Bukavu biravugwa yuko ngo imisoro ihari iteye ubwoba kandi iteje ikibazo cyo ku rwego rwo hejuru, aho nk'umusoro w'imodoka isoreshwa kuri voiture prive iri kwishyuzwa amadolari 100 ku gihe kingana n'ukwezi kumwe gusa, mu gihe moto iri kwishyuzwa amadolari 50 mu gihe cy'ukwezi. Ibi byose birimo biraba mu gihe ahantu ngo hayoborwaga n'ingabo za guverinoma cyangwa hakiri ubutegetsi bwa Kinshasa, nibura amafaranga menshi kuri minibisi yisuzwaga amafaranga 22,000, ariko uyu munsi wa none minibisi ngo ikaba irimo irishyuzwa amadolari akabakaba 150 ku gihe cy'ukwezi kumwe.
murumva ko ibintu ntabwo byoroshye. Iyo nkuru ndaza kuyirambura, ariko kiri hafi aho ngaho ndahita nerekeza mu majyepfo ya Bukavu, ndahita nerekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport, aho ejo ku mugoroba wa tariki ya 22 hongeye kumvikana urufaya ndetse n'urusaku rw'amasasu ay'ingabo za guverinoma zakozanyijeho n'inyeshyamba za M23. Ibyo nkuru ndabigarukaho. Ndaza kuva ahangaha ndahita ngaruka ku makuru yatangajwe n'umuvugizi wa Sokora Day ibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa Sokora 2 ibarizwa mu gisirikare cya FARDC. Uyu nawe yatanze impuruza atangaza yuko ngo inyeshyamba za M23 zikomeje gukusanya ndetse no kwegeranya ibirindiro ku buryo bukomeye muri Plaine de Ruzizi. Hafi aho ngaho ngo muri Uvira FARDC nayo yatangiye indi myiteguro ikomeye yuko bashobora kuba bagiye gukozanyaho mu buryo bukomeye cyane. Ibi numva ibintu ntago biza koroha hagati aho ngaho. Ndava kuri iyi nkuru ndahita nerekeza i Geneve mu Busuwisi, tureke bino binyuma bya Usikari Barinda, mbazaniye amakuru ya nyayo atomoye y'ibyabereye i Geneve mu Busuwisi hafi aho ngaho. Ndavaha ndaza kwerekeza muri Afurika y'Epfo hamwe n'Ubufaransa. Ubufaransa bwasabye yuko Pretoria yakongera kugira ijambo ku meza ya G20, kabone nubwo Donald Trump atabikozwa, ariko mbibutsa ko kuvana Afurika y'Epfo muri G20 ni ukwirukana umugabane w'abirabura bose mu itsinda ry'ibihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi. Hafi aho ndahita nerekeza i Doha muri Qatar. Muri Qatar hari inkambi, hari ikigo cya gisirikare cyari gifungiyemo cyangwa cyabarizwagamo Abanya-Afghanistan barenga 1,100 bazanywe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zavanaga ibirindiro byabo muri Afghanistan. Aba Banya-Afghanistan bakavugwa yuko bari bafite uruhare mu gufasha aba Banyamerika muri icyo gihugu cy'iwabo mu gihe abatalibani ro bagarukaga ku butegetsi bagombaga kubagirira nabi, byabaye ngombwa yuko Abanyamerika babimukana barabatwara. Aba Banya-Afghanistan ro bagera kuri icyo 1,100 biravugwa yuko barimo barashakishwa igihugu kigomba kubakira kikabatuza. Kimwe mu bihugu birimo biragarukwaho kandi bigashyirwa mu majwi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ikibazo cyaje kwibazwaho kuri Kongo ni iki ngiki, ko Kongo ifite n'ubundi abaturage barenga za miliyoni na miliyoni bahungiye imbere mu gihugu kubera ibibazo by'umutekano muke mu bice barizwamo. Ese iraza gufata izindi mpunzi z'abanyamahanga n'impunzi zayo ziri imbere mu gihugu zitabayeho neza? Icyo ni ikibazo cyo kwibazwaho. Ndagaruka kandi hafi aho ngaho ku ngingo igendanye n'impunzi n'ubundi z'Abanyekongo zabarizwaga mu gihugu cy'u Burundi ziri mu myiteguro yo kongera kwikubura zigasubira iwabo, dore ko inyinshi zivuga yuko zibarizwa muri teritwari ya Uvira ariho bahunze bakomoka. Iyi ni Inkubi Media TV ndetse na Inkubi Official TV. Reka mbasabe kugira ngo duhurire ku Isaha Media bagezaho amakuru mu buryo burambuye.